Runmawi TV clear to te in zava in chibai vek ule Thul program kan lo thleng le ta a tun chum Thul program a chuan mi special tak mai hei kabula hian a thua Astrophysicist Dr. Vanzarmawii ania ani hi MZ iwa changa zir chhuak mas saberania engtin nge Astrophysicist chu enge ani cha chuan van lampang chanchin ti khan kan sha dang khan ni de top me ni chuan enge ani hena changhan shat kan tum don ni sha chan kan tum dona horoscope lampang te mo kan soi theng don na uluk te ni lo ngai thadon na o hei tun chuma hianin income no hun chatak me min sam sakte I huna boy atot atai jate I boy jate kan sha bia po kan han be mu mal man lo send message te po kan tha zeu thei chaw ni kan lom hle me income no hun chatak me min han sam sakte tur hi run moi chung kwa te kan loma kan van nei ja kan in changa kan lom tak zet ani chuan kan zon ma sapera changin lut nga lela MZ iwa izir chwakta ingtik kumang ye izir chwati khamin han shil ma saber ta che Masain hun chamin pe ka lom ti kan sei ma sapod to kumin February khanin ka zo ve che kumin ni chu kum nga course angania ma singin kan pre sapachang khanin hunakal vele de hle ka mo khat vel ka nga ka chanin February khanin damdo ina changin ka final ba ga nei ta ni ani chu avan lomom em dro hey ihming ni jena ihming pumi soi khan makkalo til tuka Vanzarmawii ania Vanzarmawii na zir tura pathiani na nubum chunga changa arwat sa ini donin ka sha chancho ichina ti khan ipu ini hming kha phwa sa in ka sha khalai khan sei zoite na hei min shile danin ka tet lai khang ka pian ma in kanui min pai lai khanin ka pu hya ka ming kha lo phwa to ni oma Vanzarmawii ni ro se thi na unau nu Vanzarmawii ania chongchai mi de me hi na chumi ming choi cha min lo phwa ani chu ka pian mai mi pale me chani don pa shetong me la chang lo ani tak chu aro pui ka top tu na Vanzarmawii na van theng renga thil tam tak mo I ron zir chaule hi amagan ti ve hialin karing ibu po chula dam se makati karing chwan vya che karing ni ti chuan Astrophysicist chu enge inni cha chuan Astrophysics chu enge ani ti khamin han chil ma saber ta che ama saber na chin soita ang khanin Astrophysics kan ti chuan van lampang zir na kha chu ani phota vana thil shang shang he kan mu kan sha china chuan RC te planets kan ti te kha khane le chuba ka chan thil dang tam taka oma nebula kan ti te enge he comets te po manilu ka po ni somni pakat khan orion's meteor shower kan ti te kha oma kha angchi zong song soina kha ani phota chu astronomy chu alani phota ni chu astronomy noya kan astrophysics kan ti hi a physical enge physics subject su kan shanga khami ne na in relate na RC te kha entingi an lo enge achunga thil zong te planets te entinge ni anjezia te an kalphung te an dan zong khami zirna kha astrophysics chu ani de ubera izana ni le engin nge zir to ra he tuina pe che engin nge iril ruwa engin enge hemi zir tur han enge iril ruwa lo engtinge izir chau chan dan khoya tinge izir thui ka me mi he ka in ba se lai po khan ma se ka soi ve do shim sa sero amma khat choni ne ka no pan lai choin doctor ti te engineer ti te kha lar ta ni jis ke po ka thia ang tur de khan kan in zir chau ve ma se class 10 kan ni lai khan in he encyclopedia kha anron zuara ni chu cha kan hule ka pa te ka min le saka cha kan han envela khan ta khanin RC chanchin te planets shang te ka mo cha khata khan he chanchin zir na astrophysics ani ti kha ka mutani chu cha kala shan ngai lo ne kan hun lai te ka chonin tun angin he internet te ala chalu tuklawa to thowa ma se man na chaw the kan la chalu tuklawa ni chu enge zia po ka shebi klawa ma se ka cher china enge keima kha enge moni tak khani min hi briawani chu ti chani entinge zir tur po kala shet chuang lawa ta khan chan class 11 na han same po sa hang kalu ta science kan la phota chu ta po enge biomaths combination anti angkha kan la phota enge ka kaltur kala shet hiam lawani chu medical line po engineering line po thei turing kan la phota nge ka tia chanim kha kan la a chanim astrophysics po chum bidang kha kan so china tuma min shil then box silawa zir dan tur kha ti chuanin class 12 kan pasa need anti angte po kan pethawa ma se diktak chuan medical line kha ka cha wak lawani chu engineering the ka on te oling so ti ma han
chuan ma sengin ka pa hian teng lama hian hei mimpai pui kan zir tu shim shim mimpai pui peklu to ka maths ngei la kang physics o ti te khan te chan chu maths lampang hi nuam ka ti zong kha ani ta chuan mi te kan han ron kwala maths la physics BSc kal chu chalom kha an tia chuanin I ti chuan St Anthony's College Shillonga khanin kan sukala ta han spot admission ka physics a han ka mutal hlawa pathian rem ra tak po anianga chan chu Anthony sa khanin kan lecture ho kha astrophysics so an lo tui talu tu kan ni chu chu kan shat lok sa pu ani lo chuanin astronomy tlap te khal an ka kum second year kan ni chang an din le ta deu ni chu ngai po ni si lo kha chan ta khanin period khathi khatyang chung chang zir na hun te khamin nei pui shin ta chan tu zo ta khala ni sia ka alo ne chama sengin kan physics kan han la a har ka til tu kan ni zo chuanin I master sa chuan physics hi chu ka la to lo meang hei geophysics te ka la ang te kha ka tia all the utlek mai thein ni ka tia cha astrophysics te po chu kala ngei to athoni chu mas azir dan chu kala shitya lawa chuanin midang kha ka zota chuanin astrophysics chu harlu tu kha anti riwata ni chu chuanin chu sung chu ka sha kha ani mai sia chuanin ke mala kha in hai ko chi ka lo ni cha box si lo nen chan I master student geophysics te chu entrance ha ka pe a chan bi chu wa khanin interview tu kha mi ron ko wa masikat I spot nge interview tu ron ka ro mi pathum an tia ka zuka ka si to lo til ni chu cha masi nga ro min til a te chanin in car ni vel ze ka nga ka ni chu cha ma singin nge at kan nge spot kha thei book si lawa chan mundanga ti chuanin master si kumina ka thei don lo tak nya ka ho phot me ang ka ta cham ka ho pa khan I Shillonga khan ni huwa exam pe tu khan kal chhole ni chu chang khata ha ka chanu na ga nu nen hianin ne hu pan tu chan nge taxi han kan chuanga Shillong chu share taxi kan ti ang khani ta mi shang shang kan chuang chin ta kan pani khan de khan sap chong khan ring de khan kan lim bia physics je ka du box si khoi ange ka zir don po ka shelo si thi to mang box yo te kan in ti lung lung ani chu chang kan bula chu khan kan suk dong khan I na ka pa hi ne in ti ha ka lo ngai thla physics is do chuanin I kan university a Guwahati a run zero I enlaw prospectus te kan in penga hei ka number ne kharun ti le no la ni chu sam masika tuivok lo university ka shingai si lo chuanin mase zana hankan bishim shimangai ta ka bia a cham prospectus te po hemi hi kan website na lo en chin ro atia chuanin I Assam Don Bosco University ka ania chuanin ka hoa chung te chu ka chung te kan han shila kan han bia interview tu khan ming ko le a ka interview kan han tling vele tam me a chan ta po chan mak de me azir ti tu kan lecture te ho ka astrophysics lampang ka alone ni le chu chu ka shelo le chuang lawa chanin khata khanin I ka tuina khai ai ma lawin chan to kha run zwal ta ni chu chan chu workshop ti shang shang hi kan attend china masters kan ni lai khan ta khanin ayuka inter university center for astronomy and astrophysics ania chu nen chane tu na Ph.D po MZU ba ka an ma ni kha ka ko guide na ni ta khamite nen khanin kanin mel sha ta ni chu chuanin ti khanin enge makdeu dewin ti meang kung alawin hong zela ti chuanin kan ro tu me ya chu ania chan MZU wa po chuanin kan zota astrophysics zir thei ani si lawa MZU wa khan kamang lu tu ka chung chai le to pa chuanin ka zente in nei na hanin kan ser hlui Ph.D lo ti zo to hanin MZU wa khwanin Dr. Lachaki Mizo deng chu ka guide ni ta kha oma astronomy hi atuya bechin te atia chuanin kan bia kha lao chu tianga ayuka te ne in mesha sa chuan nangma in huam chuanin I local ro in bia ila atia chuan ti kha MZU chu ma se entrance te pe ka ngai ta kan tlin nu khan ti khan kan tili ta ni chu MZU apo mi alawa ni chu ta tak chuanin I Bible chan se enge kong lo na huna te tuin na lo na huna po enge tuin na siam thei to pathiang khanin nafshet thyaga kong khamin lo siam sak zia enge ya lo na huna po khan chumi ni wang chan Nichina enge program dang zo ka po iti ka karira ka lo ver zera ni so achan so ka kalkong he
mishing pang enge akal phung pang ai thei lo ang chi lek shat lok lo wa khanin pathianin ka tang kong se khan mi lo shwaya chu chu ai ni de over make ka pathian tan chon thei lo om lo lo tara arau pui le me pathian na shwai na chepo arau pui ke ni chin na ka choi to ang deu khan mi nga chang reng khan hey bible apo kan ve kan no pum chunga kan om lai ta to kan malam hun tor eng kim min real fel sak tu min rat sak tu ni ti kan sha nang ma phe cha chang le zalin ka sha tro arau pui le me chana ni le hey heta India apo heta Mizoram hela kil khor taka kan om ta tero tero te me pa phe cha kan te le to kan ni chan USA a chan NASA nei ta chan India a hian enge an nei ve chu in kantan itan enge achang kai na te in mang phavem India han ISRO kan ti ho ma chu in Indian Space Research Organization ti na ta o chu mi te ver chu an chang kai le to ka India tu na I kan research ti po hi astro satellite ti na ni ta chu sang ni som panga an launch khania chu enge space an ka chwani ta chu amma saber India ta na an multi wave enge space observatory ma saber ania chu mi chu a data zong a ron mu chwa ani chu ron thon tu khatyang zong akap chwak tu te zong kha ISRO chu ni ta na china ka soi ayuka te pokha ISRO te nen chwa in thok hawan ni ta in hetyang India chunga space observation zong so chu an mani hnoya kan tila kan soi swala wang chana ni le nang ma research mo project mo nei ve to em o chu PhD kan ti kha kan research su nim berta so chuan astrosat mang chuan kan han zirta kata khanin chi shangin zirda na omta astrophysics po hi branch shanga oma ke enge NC observatory observation te oma chuanin theoretical ompoka ke ma ni ti takhi chu data analysis ania omjia chu khami satellite na han mu chwa kha aron thona le ya khan chu enge mathematical tools shang mang te khanin omjia kha a data su kan lo analyze kan lo chui cha ka chan chu mi chu enge raw data kan ti me kha ron thlenga chu enge omjia kan lo chuya enge ani theng ti kha kan lo translate le ani chu chan enge nang man ma chop inen o mani me kar ma sa me khanin ISRO headquarters sa chuanin satellite dang an launch le ani kum khan chu akum khatna hian a data hi mi pui nol pui man thei turin an release na hun kha program kha an hong ani chu ta khanin an data te kan lo man wang khanin som na khan ron thona chu kan sukal fia kham mi mang te khanin mani me tho the ani lo chan chu satellite te clear kap chwa ka thil ti ani wang khan chung te po chu ti the ni chuang khatyang lama pu khang kong alla om zau ang reng khom me chu te po chu la bo zue tan khan chu ma chop te lek chu ti chana ni le mani chaw tho the ni lo ta ta mi zawa hian midang exam ge om ve to astrophysics tak hi chu zir chwaki Dr. PC Runmawi hi to boka ani Guwahati University changania ase ani hi chu theoretical ania black hole lampang gravitation lampang ania na khoi chana ni le hey inge ban sang lampang chanjin hey endinge astrophysics lampang mo i mo chwa hey angte ingtinge hey endinge in update khoyange update ve nangma in hey heta chait ong khan Mizoram chang chanin ingtinge hey ka kom don chepo khan ka chan te pon ani mo chutiang chun om mo an tia hey a mak du ni chu chang khata khan ingtinge han ti ve dan chu research community hi kan on ve zu MZ iwa te po tunai han astrophysics chu tilai me kan oma ani po ayuka te anju sina ti khan khanga changte khan kan research community changteng thil kan sheve a tin ayuka hi WhatsApp a hanin WhatsApp channel anti ang hi man changkai khop me ta khanin program omte le thil thar shang ayuka mi ba ka Indian scientist hawina an mu chwate khan ron update chinta chan hi Google app a po hanin kan zon na ti chu ani usiron in update ve china anga changte kanin ka charatin paper tharte hi chuanin enge chu research community chang bek chuan khangte ka paper tharte kan chiara in update ve reng hi anga ya thil thari ve reng bo sa chang khatya nga chang vel khan ani te ober me chuan enge kha ni china khan India khan enge tinge kan lam ve kha
isro khan enge tu na ma choplian an ne isro hianin sangni somni pathum khan chandrayaan 3 kha launch chu I lunar mission kan te lunar kan ti chon thla kan soina ni nei ta chu khovel ram shang shang a hianin space observatory hi shang shang enge tuna nasa kan ti angchi khatia angkha an omani chu ti chuanin thla a hian chandrayaan 3 chu thla a hianin pole shang shang omta ni chu north pole kan ti te mase ta han south pole a han India isro chuanin aka thleng ma saber an ya hi a remarkable apoi molu tuka achan chum thalei hi heta kan ena mampul ang hi ni lawa ching chede one aborak po hi he khovel borak ang ni lawa aborak te extreme climate conditions anti ang khani ta chu a south pole phe hi chu a cheng che zuala a khot buka chu ta enge kap thleng the ram ma saber chu India hinia chu isro enge malak na khana ni ta tin chu ba kha chan Mars mission anti te kha ombuk ta cha an ma chopa hianin gangan yen anti chu mission human space flight mission an kal theina tura an ram manani ta he tuna chon international space station te hi chu anan kal ve to a si chu bak te polet he tur khan gagan yen hi an ma chopani bokatin aditya L1 mission ania chu solar probe ve thong ni lampang zirna turte tin thla hi lupex anti chu ta po chu ma chop shang shang lian tak tam takan ne ka sei thei sin na nimmi the chani na ni le ramdang he space organization te nen mo enge adang lam na India kha chuan enge a chat big na te India hi a chat big na chan chu asa shang takin han sele mela cost effective antia omzia chu sum tam tak sen ngai lovin India hanin an kap chuak thei big tla tani chu a heng anti theina chan chu technology thar sam choya har salu tuka hal takla tuka asum ngai za thi atam lu tukani chu mase India chani technology thar ni lovin technology omsa khan tikhal anti ta ti chani khamini wang khan an poisa se ni ramdang a in azat ve mukten ti khan atlan yama chu India chat big na ani achun chu poisa enge kansen kempo kha enge thil danga enge mission dang atan khan sum kha om ve zel ni chu sum kan se poi mo le khan mun na adanga khan man na khala om ve zel cha chana ni le enge he vansang chan chin te lo zerta enge nangma a hlok na izir ray box ya itui box he ta no pon lai chinge lo tui de ta enge a hlok na izir chwale ma saber a chai van sang chan chin zir hi o midang po ha enge a changkai na angchong te po ha Mizo china enge le a ta kanum enge lo changkai na ta ma saber a chanin khoya po omila mission chu intinan ke ni te po ni la Mizoram chunga po khoi khwam ni lova in sondon toila I khami kho chanchin de kan shedu china khatian cha khanin kan omna khovel chanchin sha cha le zona apoi mo mani chu achen chu tuna kan enge kan kalzel han khoveli eng chat nge lo thleng thei kan shelawa ti meng chungla ka te chuanin intingi alo evolve zel don kan shilawa khanga te khanin mundang enge space hi zawlu thumena tuna pi expanding universe kan te enge achang zel de te ponan soya khanga khanin mundanga hian enge leilung hosang ni timeng kha dak chwa tura omem ti zirnan te intinge kan khoveli alo omte reng ti zirnan te le chu Christian kan nya pathian thu zong tak po I kan sha thianin ke matan cho pathian ro puina hi alam chiang le siam ro pui zia le ba kha he tuna po kan shemei te kan shelo me the space in ka chwa donia nin aritlu tu khi theilo ni chumi ni wang chani chasi te si zang si te angai chinta ni chu te anga chuanin he ituna mi zong sung kan man chang kai kan phone he heng te po hi space technology changa ron omanita processor chaksi chasi kha I anduan cho angaya kha angte kha phone alo man chang kai the tin tuna mi zong soi kan man chang kai GPS kan ti te po satellite omlo se satellite achanga khatyang ron pe kan ya istro thok chan India chan satellite chi shang communication satellite weather satellite khatyang shang kha ka chhuak ta khanga chang khang song kha kan she thei bok ta ni chu tin
medicine anga te po hian i portable ultrasound machine kan ti heng zong te po hi i enge space a khanin khatya anga ultrasound to lian re pro te ati thelo khang ken tur anga an ram man ka tuna chanin dam lo na tak tak che thei to lo kha anga anbul nai ultrasound pati me theina tur ang te po space technology changa ron in develop ani ta tuna he nuclear weapons te po he vel in do om don po kan chilo khang te po khanin akal kong zong tenen a khang chut nan khan GPS kan mang vek to ni chu khang ka space technology changa ron in din chau vek anita changkai em mani chu soi sen lo ga changkai se don chona ni le astrophysics sa khanin he a shang khala omta no man englam pange easier bing big it tu veken tui hi chu kan tui pek ma singi thiam vek sen hi ani big lawa hetia kan han zira kan tet lai chon subject kha kan neya kan han zir me ma se kan kal chho zela alo sin tela alo detail tela shat tur tam zia kha tikha kan han she chho tela eng mo chu vashzel zul ma ila shat vek sen ni lo ni chu kan ke ma hi chuan in I ka research topic a kha chuan in binary stars kan zira zia chu binary chang pahni tina RC pahni in hwal vel chumi chu kan zir kha ani bera chu ta chuan neutron star bi ka zir le ta neutron star kan ti chu RC hi ari dana zir hian an thive ta ni chu an stellar evolution kan ta lo pian ti te ania an wang lai hun ten ma ta entina tu na ni kan ni te po hi awang lai hun mang me gani ta he te po hi na ki na chan ala thi do na ni chu thate ang kan chu neutron star chu ni alo thi a chumi zat ani chuanin a thi nu kan supernova thlenga neutron star an changa thate ang khami ber khani chu kan zir chu ngai nom don itui buka ngai nom don ni chana ni le astrology astronomy le astrophysics omta kha ingi adang lam na astrology kan ti chanin he kan pi le pu te punanyanga RC chanchin te an lo zir china RC ba ka van changa thil om shim planets te ponyang khang khanin enge constellation kan ti te he Aries te kan te Taurus kan ti te khang khala oma RC omdan ka anan enge a pattern sang khan yang constellation kan kwa khan astrology chu mishing misia te omdan te effect te wa ngai chi ka astrology chu na science in backup em shelo so ani astronomy le astrophysics chu RC chanchin van sang chanchin shim zir na ka astronomy ania chu enge a omzia han ti te enting a lo tho dan ti ang chi zong I up behind ni me ang kami a physics ron so chuak tu ka astrophysics so ni deu ber me ti chanin kaning Kawmna ngai nom hle mai an hun han om deu hlek se alim te ne na han ti fik zana han en how deu te po cha gom le mai tero ti chan kan program to kan lo thing don to anga entinge zir ve du anom dona no zir ve du don ta se engtin gen ziranga khoya nge chan eng line ange nang ma kha chan ni china han blind deu dewin the kha in risk kwalta khatianga tilau khan eng line ange kal chat se fuang ti te khatia kha Mizo chalai he no pangte te to na te po chef te pon board an exam chawme don ta khatia hau tang khan han sai sakla astrophysics zir tu cha apma sabera class 11 le 12 a science la kha angai pota cho abik tekin maths omna hi angai ni chu physics le maths te chan chemistry te po han in thei tho ta ma sem maths hi angi omngi angai chan chu kan tool man na china po ko soya data ron thleng te kha mathematical analysis kan lo ti te angai ta kamini vakan maths kha kan thia mangaya maths honors late physics honors late tam po khana zir theya tuna hi chuanin BSc a hianin physics la khianin astrophysics hi anzir tel to in ka sha khata chang khanin physics la khana ti the meta engineering background ni te tam po azir the tho chun chu maths kha om tho awang khan chuan master sa hianin IIA Indian Institute of Astrophysics oma chang chuan master sa chang point azir thei nga la ma sing chu tiang ani lo chuanin
physics master sa tila ka maths po lo ni ta se kha Mizo khanin tuna kan kal anga research base ang te khanin ka khazir chhoda ni ta Delhi University te po hi Astrophysics zir theina nya so soitong Indian Institute of Astrophysics te khanga te po khanin ya so research bi ki chu ka soi aka ayu ka ang chi te tin Bangalore lama te po hianin zir na chu omve nual to chuanin ni chi na kan soilan kan soi rek zup horoscope horoscope hei kan chiar kan tui pui ni hei ko horoscope kan chiar thleng nge tur han ngai tlat na te mo han ngai bel tlan ti kham ta hei ing tin nge an lo phwa chwa achen jan dot vek an ti ta ni kha kha ing tin mo han ni chin pa ni ron sai zuk thau ta dot vek ani em te nge zirbing na achanga ron anron phwa chwa ani ve reng em reng burchi ani nge ni lo ti lai te kha hey Aries Taurus and it hits om tak taka tila constellation ya RC om khom ka constellation RC om khom ina om zene de utla ka pattern na siam hian chu constellation kan ti chu meta Aries Scorpio ti te khatya ang song song kha om ta I khang kha chu om chu a om nge ya RC in rem ma la Greek mi ho te na nge vanan lo ena khi chu mi chu ang de ve an ti anga khatya anga an lo siam kha ni amma ero chu hei hi mi shing mi zia hi effect tak tak em ti shabik lava effect tak po ka ring chuang ka ring cha lo ka ring cha chuang lo ma se gi nge mishing in om klein na pakat ni ve mi ti sha ani tak cha lo om le mai lo rin bur chi po ani cha lo ni to ai azir mi nge na sai cha lo ma se ama line lo lampang kami astrology lampang zir te khachan aron nya fi thachak thak ve thau ve the hatiro ma se bul bera chan pathian siam kan nia kanom dan tur de kan samjai za thleng a chitu pathian hian kan ni tin nun dana hian ama chau belela ama chau in khatila ti hedu ber ni karing le yan inkom na hun chatak me min siam sak theya kan lom lu ke ki pakalom khati zong kha ton jum Thul program atana Astrophysicist Dr. Vanzarmawii kan kom na hun kan man the de chu ania Runmawi TV clear to te in zawai chung alom thu kan soye